ka titiro, di ka manan magsarangkay, problema maginambitay. Kunya na may problema, buwas may kalipay. Amo ini ang tao, samtang may kinabuhi pa. Magbinuligay, magtinabangay kita, problema nga mabugat, pag urusahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabangay kita, amoy nin solusyon, kita nga kablasanon. Inin pagkaurosa, kaupayan ang resulta, ipaambitan imo problema para matabangan ka. Ayaw pagdibdiba, ngan ayaw pagpadara, pakigtitirok, ngan pakigurusa. Magbinuligay, magtinabangay kita, problema nga mabugat, pag urusan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabangay kita, amoy nin solusyon, kita nga kablasanon. Hoy! 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 Magbinuligay, magtinabangay kita, problema nga mabugat, pag urusahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabangay kita, amoy nin solusyon, kita nga kablasanon. Inin magsarangkay, puro kalipay, diri lakay haro mamay, bisan guti ang gintatagay. Basta magsarangkay, puro kalipay. Inin magsarangkay, tungod kay maupay, ginbabalusan hin kalipay, bisan laguti pero ginahangay. Basta magsarangkay, puro kalipay.